Om Swastiastu, alit-alit kecintuk malih sarang ibu, Bu Dian, ring pelajaran bahasa Bali. Ring dana mangkin ilaga pasang melajahin indek kesusastraan babat. Saneka pertama kepelajain indek tegas babat, utawi arti dari babat. Kesusastraan babat wantah silih sinunggil kesusastraan Bali sane mewangun gancaran utawi berbentuk prosa. Babat puniki embas utawi lahir do abad 16 Masehi. Yening anutin ring warganya nih, kesusastraan babat talar merupa pamancanggah, uwog, usak, rug, usane, lan paswaran. Artos kuna babat saking bahasa Jawa kuno mabat sane medue artos utawi medue arti ngabas utawi mabat. Mabat puniki pinake kuna kriya utawi kata kerja sane medue tegas ngaryaning napi-napi saking pengawit ngantos kepungkur. Manut tegas mabat puniki yening pakilitanyane sarang babat pinah ke sejarah, babat punike meatos kawitan utawi silsilah asal muasal. Nanging yen rerehang pakilitanyane pinah ke karya sastra, babat ngeranjing ring silih sinunggir kaya sastra sejarah. Manut tegas babat sane sampun kewedar iwau, yening tejang kepang babat inggih punike silih sinunggil historiografi tradisional sane merupa karya sastra sejarah. Puniki wantah imbe utawi contoh babat. Babat dalem, babat pandai besi, babat kesatria Taman Bali, babat mengwi, babat uweg buleleng, babat pasek. Babat Arya, babat Brahmana Catur, babat Sukehet, babat Tambyak, babat Dukuh Suladri, miwah sane lianan. Satwa babat ring Bali akeh nyane nyatwayang indek sisilah keluarga utawi kawitan. Minekadi babat pandai besi, babat puniki nyatwayang indek kewentenan keluarga pandai besi. Babat pasek, babat puniki nyatwayang indek pertisentane pasek. Nalar wenten satu babat sane nyatwayang indek kewentenan peristiwa sejarah. Minekadi babat uweg buleleng. Babat puniki nyatwayang indek runtuh nyani kerajaan Buleleng. Watak satu babat utawi ceciren satu babat. Sekadi karya sastra sane lianan, babat nalar medue watak nyani utawi ceciren khusus nyani. Manut ring anak agung gede agung natayang ring Bali ketah babat punike medue watak mekadi sakral magis, legendaris, religius magis, mitologis, istana sentris, raja kultus, genealogis, pragmatis, fragmentaris, lokal, analogis, simbolis, anonim. Selanturnya nih, pacang ketelatarang indek tegas suang-suang watak punike. Saneka pertama sakral magis. Watak puniki medue tegas yening satwa babat wenten pakilitannya nih sareng sane merupa niskala. Minekadi ring babat segara rupek. Iriki wenten ide sang naga Basuki. Puniki sampun yukti nyinayang indek keniskalan. Sane kaping kalih legendaris. Watak puniki medue tegas yening daging satwa babat
Wenten pakilitan yani sareng kewentenan utawi pemargi sane membuat pisan. Berarti suatu hal yang sangat penting. Minekadi ring babat uwog buleleng. Irike wenten pemargi sane membuat pisan sane kemargian oleh Raja Buleleng mande presiden ngusir penjajah Belanda. Sane kaping 3 religius magis. Puniki medue tegas yening daging satu babat pasti ke medaging rasa bakti srade ring sejroning nyinggihang para langit saking babat sewang-sewang. Minekadi babat Arya pasti ke nyinggihang ide betara langit saking para Arya. Sane kaping 4 mitologis. Medue tegas watak babat state ngangge dasar pakiritan merupa kewentenan dewa dewi. Taler anak lingsir sane sampun putus. Minekadi ring babat kawitan. Sinah irike taler kewentenang atau kesatwayang ide petara kawitan sane sampun meraga putus utawi yang sudah moksa. Sane kaping 5 istana sentris. Puniki medue tegas yening satu babat ring Bali setate ninutin pancar ring puri. Yinekadi babat dalem. Puniki wantah babat sane nyatoyang indek soroh-soroh Raja Bali. Sinah sane kesatoyang punike pancar nyani ring puri utawi ring istana. Sane kaping 6 Raja Kultus. Medue tegas yening satu babat dagingnya nih state ngagungang tur ngajum kewentenang raja. Ring babat uwog buleleng sinah sane keagungang ide Raja Buleleng. Sane kaping 7 genealogis. Puniki medue tegas yening babat punike dagingnya nih nyeritayang indek panglima warih-warih soroh sewang-sewang utawi kewentenan perti sentane saking kawitan. Minekadi ring babat pande sindah nyatoyang indek perti sentane soroh pande. Sane kaping kutus pragmatis. Puniki medue tegas yening ring sejroning satu babat sinah wenten diritayang indek pemargi sane wenten paiketane sareng ajah-ajahan tatwe utawi ilmu filsafat. Ring babat sekara rupa irike wenten ajahan utawi tatwe sumangdene irage nenten nginutin mume angkara atau mengikuti hawa nafsu. Sane kaping sieu fragmentaris. Puniki medue tegas yenen babat puniki merupa paletan-paletan utawi bagian-bagian. Risa jroning babat wenten krune-krune mekadi wasemapte hanegangne carita nire wetunen punang carita miwah sane lianan. Kuna-kuna puniki pinah ke ceciran pamungkah daging babat sane ketah nganggen basa Jawa kuno utawi tengahan. Sane kaping dase lokal. Puniki medue tegas yening satu babat punike nyeritayang silih suniling tokoh imbe nyani tapi contoh nyani ring babat Dukuh Suladri. Iriki nyatoyang indek kewentenan ide Dukuh Suladri. Sane kaping 11 analogis. Medue tegas yening watak babat punike wantah ngwawanin utawi nedunin babat sane rinan. Wenten umpaman nyani saking rerausan nyani. Yening ring bahasa Indonesia analogis iki medue tegas sejalan. Dadosne babat sane kekaranen mungkin pasti ke sejalan sareng babat sane sampun wenten dumunan. Imbe nyani sekadi kuningin soroh pasak niku wenten akeh. Sinah babat pasak gegel
Pasike patut analogis tapi sejalan sareng babat pasak secara umum. Sane kaping roras simbolis. Puniki medue teges yening daging satu babat pasike weten pekilitannya nih sareng pusake-pusake utawi cihne-cihne pemijilannya nih ring merce pade. Imbenya nih mindekadi keris, gente, ketu, prapen, miwah sanelianan. Sane pine untat anonim. Puniki medue teges yening pengawi nenten nanin nagingin aran ring sajoroning kekawiannya nih. Nike ngawinang nenten wenten sane uning sire sane ngawi babat punike. Wonta asa punike daging pepelajahan ring raina mangkin. Dumogi alit presiden ngeresepang. Sane mangkin puputang antuk parame santi. Om Santi 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 Om.